Ngoba manje uyabona lento efikile intsha na ufakazi. Into lento efikile yokuthi odadewethu bentethelelo makhamba uhambo kube namathini. Uteam blue, uteam red, uteam yellow, uteam gold, uteam bende, okunguze insimini, ilabo nalabo banamaduka abahambisana namahiyo kaHlembe yini. OkaHlembe yini. Pho uma kungakhona okaHlembe kwenziwelani? Kunento ebuhlungu-ke ezobafaka esihogweni ngoba intethelelo mayikhuzwa ivele ithi thina uHlembe uyasithanda. Uyazi uHlembe uyakufaka esihogweni ekuthanda. Uyabona uma engasakukhuza umuntu uke engasakuthanda. Leli duku elimhlophe elimiswe ebhanukweni esibayeni elimiswa zintombi lisuke liyisimboli yesililo lengane lilela umntombi bayo kulomuzi. La esontweni leli duku inkosi yamaNazaretha phambilini bekuthi makonakela inkosazana ihlale ekhaya athi uHlembe iyobuya ngoba isiganile. Wathi kodwa uyeza mhlawumbe uyonikhumbula nibuyise esontweni. Yafika inyanga yezulu yabuza yathi madoda ziphi lezi ngane bezilapha nangiyiboni ziphelelaphi mayisuka lapha bathi baba ihlale emakhaya. Wathi uHlembe ihlaleleni maze ifazise ehlathini iqala likabani. Wathi ayibuye lezi ngane zihlale emva konina kodwa ukubuya kwazo kayiqale emakhaya iqolise koyise ngezimbuzi ngoba zona zaze zona naseyidalweni zazo ziyidinelwe. Aqolise ekhaya ngesikhathi abazali bakhe bethi bamthethelela usezobuya eze lapha ekhaya ayobhadadiswa kabusha asewugqoka lo mNazaretha ayogqoka ebukhosazaneni bese faka iduku elimhlophe eliyisililo kuJehova ukuthi uyayisola wonile watholela umntwana ekhaya ngaleli duku uzoyilahla uNkulunkulu ukuthi akamgeze. Namhlanje na umuntu uvelezwe nje abone ihiya lakhe limeruni athenge iduku elimeruni. Manje lento ibuhlungu ngoba isingene nakomakoti. Angani noma omakoti abancane sebebona ukuthi intethelelo ngalezi izitayela zawusho ukuthi kuzohamba amadoda abo phela nabo sebebamba isitayela sentethelelo. Ufaka inhloko umuntu ekhanda bopha iduku elifana nehiya kuyima efaka u14 ngaphezulu akukhona ukashela. Noma ungakwenza kube kuhle kanjani into kaHlembe kayishintshi. Noma ungakwenza wena uthi uyazama ukuciciyela ukuthi kube kuhle kodwa kaHlembe ukuthi intethelelo iduku lumhlophe angiphathi khona ohambeni ngoba uhambo lungcwele lolo. uNkulunkulu mangabe usohambo nelingcwele wena ugqoka iduku elibomvu lobani kuwe?